28 डिसेम्बर बृहस्पतिबार खालि सानसेनि हाबाफारिजों बर'नि मुंदांखा देंखोगिरि कनकलाल स्वर्गियारिनि 90थि रुंसारि सान फालियो। कनकलाल स्वर्गियारि मेमोरियेल फाउन्डेसननि दैदेननाय आरो बरिमाखा दखरा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव जानाय सानसेनि हाबाफारियाव कनकलाल स्वर्गियारिनि गोसोखांथियाव बिथांनि मेथाइ खननाय बादायलायनाय आरो सावगारि आखिनाय बादायलायनाय जालाङो। बे बादायलायनायाव देरहासार जानो हानायफोरनो नोगोद रां, ट्रफी आरो मान बिलाइ होनाय जायो। मुंख'जाथाव बाथ्रा दि रुंसारि कनकलाल स्वर्गियारिनि 90थि गोसोखां सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै खुंनाय गेवलां मेलखौ डक्टर अनजालि दैमारिया बेखेवनानै होयो आरो बे मेलाव गाहाय आलासि महरै बरिमाखा गोजौ फरायसालिनि बारग' गाहाय फोरोंगिरि गुनेश्वर स्वर्गियारिया बाहागो लानानै बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो। गुबुन फारसेथिं कनकलाल स्वर्गियारिनि 90थि गोसोखां सान फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बर' थुनलाइ आफादनि बारग' बिबानगिरि एबा कनकलाल स्वर्गियारि मेमोरियेल फाउन्डेसननि बोसोनगिरि कमलाकान्त मोसाहारि आरो कनकलाल स्वर्गियारि मेमोरियेल फाउन्डेसननि आफादगिरि शरद डेकाया खौरां बिजोङाव ओरैबादि बुङो। जोंनि मुंदांखा गोदान बर' मेथाइ सुजुगिरि, खनगिरि, देंखोगिरि आरो बर' असमिया मेथाइनि गेजेरजों आसामाव मोनसे गोरोबलायनायनि आबहावा सोमजिनो नाजाग्रा समन्वय शिल्पी कनकलाल स्वर्गियारिनि 90थि थैनाय सानखौ गोसोखां सान महरै कनकलाल स्वर्गियारि मेमोरियेल फाउन्डेसन आरो बरिमाखा हालामारि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारिजों खुंनाय जादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों गोदान जोलै उन्दै उन्दै फरायसा फंबाय बिनानावमोननि गेजेराव सावगारि आखिनाय, सावगारि बोनाय आरो कनकलाल स्वर्गियारिनि मेथाइ बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादों आरो बे बादायलायनायनि मोनसे राङारि बान्थाबो होनो थाखाय नाजानाय जादों आरो बे कनकलाल स्वर्गियारि फाउन्डेसन मेमोरियेल फाउन्डेसननि गेजेरजों कनकलाल स्वर्गियारिनि बर' गोदान मेथाइ आरो असमिया मेथाइआव होनाय बिहोमाखौ जोङो गुवारै फोसावनाय लोगोसे बेखौ संरैखा खालामनायनि थाखाय हाबाफारि लादों। बिथांनि मेथाइफोरखौ डिजिटेल माबोरै जों संरैखा खालामनो हागौ आरो बिथांनि गुबुन गुबुन जायगायाव गोसारना थानाय मेथाइफोरखौ बुथुमनानै माबोरै जों डिजिटेलि प्रिजार्भ खालामनो हायो, जोङो संरैखा खालामनो हायो, बेनि हाबाफारि जों लादों आरो बेजों लोगोसे गामि गामि बिनि जि मेथाइनि गोहोम, बिनि बिहोमा, बिनि हादोर अनफावरि मेथाइ, हारि जांख्रिखांनायनि मेथाइ आरो मिथिंगा मोजां मोननायनि जा मेथाइफोरखौ गोदान जोलैनि खाथियाव फोसावनो थाखाय जों हाबाफारि लानानै दिनै बरिमाखायाव जों ज' जाफैदों आरो बिनि गेजेरजों कनकलाल स्वर्गियारिया दिनै जोंनि गेजेरनिफ्राय आनज्रायलांनाया 8 बोसोराव आगान होबाय, 2 बोसोर बारनानै 8 बोसोराव आगान होबाय। गोबाङा बिथांखौ बावगारलांबायमोन, नाथाय जोङो बिथांनि मेथाइनि गेजेरजों बिथांनि माने जायगा जायगा बेबायदि हाबाफारि खुंनायनि गेजेरजों बिथांखौ जोङो बर' हारिनि गेजेराव, आसामनि असमिया हारिनि गेजेराव फोथांना लाखिनायनि जोङो हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारि हिसाबैनो दिनै जों बेयाव ज' जाफैदों। दा जोंनि खोथाया जाबाय कनकलाल स्वर्गियारिखौ मानो जों समन्वय शिल्पी बुंनो लादों। नोंथांमोना बयबो मिथिगौ 1983 मायथाइयाव सद' असम छात्र सन्थानि दैदेननायाव बिडिसि होखारनाय सोमावसारनायनि समायाव बर' आरो असमियानि गेजेराव गिलु बालु दाङाजि जानानै जोंनि गेजेराव गाज्रि सानलायनाय, बेरेखा बेरेखि सानलायनाय जादोंमोन। बे समावनो उदागन्त डक्टर भुपेन हाजरिकानि दैदेननायाव जोंनि गेदेमा रुंसारि जलेस्वर बर' मानिनाम बिथां रबिराम आर्टिस्ट रबिराम ब्रह्ममोन बायदि गेदेमानि नाजानायाव कनकलाल स्वर्गियारि, गिरिश राभा बिथांमोननि नाजानायाव सद' असम जन' सांस्कृतिक परिषद दानाय जादोंमोन आरो आसु आन्दलननि समाव बर' आरो असमियानि गेजेराव जा दाङाबाजि, न' बां सावलायनाय, बुथारलायनाय, दानथारलायनाय जि जाथाय, बेखौ गैया खालामनो थाखाय मोनसे माने सुर हान्जा, माने देंखो रोजाबनानै खौसेयाव लाबोनो थाखाय खामानि मावदोंमोन। बेनिखायनो जोङो दिनै बिथांखौ सासे बर' आरो असमियानि गेजेराव गोरोबलायनायनि रिंगु दामसा एबा समन्वय शिल्पी हिसाबै जोङो मान होबोदों आरो रायजो राजाया बिथांखौ समन्वय शिल्पी हिसाबै गनायो गनाया बेलेग खोथा। जोङो कनकलाल स्वर्गियारि मेमोरियेल फाउन्डेसना
बिथांनो मोनसे बिबुं होना दोनदों आरो बे बिबुंखौ जुदि बयबो रायजो राजाया गनायोब्ला जों सासे बर'नि गेजेराव आगोमा गोदान मेथाइ खनगिरि सुजुगिरि देंखोगिरि कनकलाल स्वर्गियारिखौ जोङो सासे गोरोबलायनायनि रिंगु दामसा एबा समन्वय शिल्पी हिसाबै गायसननो हागोन बे मिजिं लानानै जों खामानि मावबाय थागोन बर'नि गेजेराव कनकलाल स्वर्गियारि बायदि गोबां माने महरगिरिफोर दङ दा बिथांमोनखौबो माने गोसोखांनांगौ दङ दा बे बेलायाव मा बुंगोन दा बेबायदियाव जोङो बुंनो लुबैयो जे जोंहा दुलाराय बर' हारिमु आफाद दङ दिनै बोरिमाखा हालामारि मोनसे फिसा माने हालामारि हारिमु आफादा कनकलाल स्वर्गियारिखौ गोसोखांनो थाखाय एफाग्राब गेदेर हाबाफारि लादों गतिके दुलाराय बर' हारिमु आफादाबो जोंनि गोबां बेबायदिनो रुंसारि जालांनाय गेदेमा गोदान बर' मेथाइ खनगिरि बा जोंनि खुगा मेथाइ खनगिरि एबा जोंनि गेदेमा माने अस्ताद कामनि कुमार नार्जारि जोंनि माने मा होनो संगित नाटक अकादेमि बान्था मोनगिरि किरत खाख्लारि थ' बेफोरबायदि आरो जोंनि गेदेमा बर' खुगा मेथाइनि सम्राट नीलेश्वर ब्रह्ममोन बायदिखौ बेबायदिनो गोदान जोलैनि खाथिसिन लांनानै बिथांमोननि मेथाइ सुजुनाय रोजाबनाय बेफोरखौ जुग जुग फोथांना लाखिनायनि हाबाफारि लानो हायो बेखौ जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफाद खावलायबाय लोगोसे जोंनि आसाम सरकार बा बिटिआर सरकाराबो बिनि सायाव निश्चय मोनसे गेदेर हाबाफारि लानानै आवगायगोन बेखौ मिजिंथिदों কনকলাল স্বৰ্গীয়াৰী আমি ফাউণ্ডেশ্যন আজি 8 বছৰ হ'ল 8 বছৰ আমি প্ৰতি বছৰে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত উদযাপন কৰি আহিছোঁ গতিকে এইবাৰ আমি বৰিমাখাত পাইছোঁ তেখেতসকলৰ সহযোগত আমি ইয়াত আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি কাৰ্যসূচী একদিনীয়া কাৰ্যসূচী আৰু কনকলাল স্বৰ্গীয়াৰীক আমি বড়ো সমাজত বিভিন্ন আজি নতুন প্ৰজন্মৰ বহুত শিল্পী আছে কিন্তু কনকলাল স্বৰ্গীয়াৰী হিচাপে তেখেতৰ এটা সুকীয়া মৰ্যাদা তেখেতৰ এটা সুকীয়া পৰিচয় আছে এই কাৰণে আছে যে কনকলাল স্বৰ্গীয়াৰীয়ে নিজে গীত লিখিছিল সুৰ কৰিছিল তাকো এটা নিজস্ব ভাষাত নহয় অসমীয়া বা বড়ো দুটা ভাষাতে সমানেই তেখেতে গীত লিখিছে সুৰ কৰিছে গাইছে আৰু 70 দশক 60 দশকৰ পিছত তেখেতে যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত জনপ্ৰিয় আছিলে আজি আনকি আজি যুৱ প্ৰজন্মই তেখেতসকলৰ গীত শুনে কিন্তু কনকলাল স্বৰ্গীয়াৰীক তেখেতে বহুতে হয়তো লগ পোৱা নাই কিন্তু তেওঁৰ গানবিলাক আজি নতুন প্ৰজন্মই গায় আজিও গাই থাকে আৰু পুৰণি প্ৰজন্মৰ মানুহখিনি বড়োৱে হওক বা অসমৰ গুৱাহাটী সমাজৰ শিল্পীসকলেও কনকলাল স্বৰ্গীয়াৰীক খুব ভালকৈ জানিছিলে তেখেতৰ সমসাময়িক জয়ন্ত হাজৰিকা তাৰপিছতে মেণ্ডলিন বাদক আছিলে বড়ো তালে আছিলে জেপি দাস সমৰ হাজৰিকা এই আটাইখিনিৰ লগতে তেওঁৰ এটা ভাল সম্পৰ্ক আছিলে তেওঁ কমাৰ্চ কলেজৰ পৰা বেষ্ট ছিংগাৰো পাইছিলে আৰু সেই হিচাপে কনকলাল স্বৰ্গীয়াৰীৰ দুয়োটা ভাষাত সমানে গান গোৱাৰ কাৰণে আমি এটা ভাবোঁ যে কনকলাল স্বৰ্গীয়াৰীৰ এই স্বীকৃতিটো বহুতেই দিব নুখুজিব পাৰে কিন্তু কনকলাল স্বৰ্গীয়াৰী বড়ো আধুনিক গীতৰ স্ৰষ্টা বুলি আমি দাবী কৰোঁ কাৰণ তেখেতে বড়ো গীত নিজে লিখি তেখেতে আধুনিকৰ এটা ধাৰা সৃষ্টি কৰিছিলে তেওঁ যদিও ভাষাটো বড়ো হ'ব পাৰে কিন্তু আধুনিক বড়ো আগতে ফক বিলাক চলি আছিলে বড়ো ভাষাত কিন্তু আধুনিক গীতৰ স্ৰষ্টা হিচাপে কনকলাল স্বৰ্গীয়াৰীক আমি স্বীকৃতি দিব বুলি ৰাইজক আমি প্ৰস্তাৱ আমি আগবঢ়াইছোঁ ইতিমধ্যে যে তেখেতে স্বীকৃতি হ'ব লাগে যে বড়ো আধুনিকৰ প্ৰথম স্ৰষ্টা বুলি পেলাই আমি তাকেই ফাউণ্ডেশ্যনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আহিছোঁ আৰু এই কাৰণে যে সমন্বয় কথাটো এই কাৰণে কওঁ আমি যে কনকলাল স্বৰ্গীয়াৰীক সমন্বয় হিচাপে এই কাৰণে কওঁ যে তেখেতৰ গীত যিবিলাক আছিল গীতৰ বিষয়বস্তু আছিলে সেইবিলাক এটা সমন্বিত আছিলে মানে সকলোৱে শুনিব পৰা এটা মানে খুব মানে অন্তৰ্নিহিত এটা মানে মিনিং আছিলে তাৰ যে সেইটো সকলোৰ ওচৰতে গাই দিব পাৰে কিছুমানে ধৰা এটা জাতীয় চিন্তাক লৈ পেলাই গোৱা নহয় মানৱীয়তাক লৈ পেলাই চিন্তা কৰা সৃষ্টিশীলতাক লৈ পেলাই তেখেতে যিবিলাক গীত গাইছিলে সেইবিলাকে বহুতেই আজি সমানেই জনপ্ৰিয় হৈ গৈছে নতুন প্ৰজন্মবিলাকে তেখেতসকলৰ গান গাব আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া আৰু এই কাৰণেই যে আমি সমন্বয় শিল্পী হিচাপে কনকলাল স্বৰ্গীয়াৰীক আমি ৰাইজৰ ওচৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আজি অষ্টম মৃত্যুবাৰ্ষিকীত আৰু এটা মেছেজ যাওক যে আজি বড়োলেণ্ডত আমি যিটো অশান্তি হৈ আছিল আজি অত বছৰ সমাজখন ভাঙো হৈ গৈছিল এতিয়া অসমীয়া বড়ো সকলো জনগণৰ মাজত এটা সন্দেহৰ ভাৱ আছিলে কিন্তু এই কনকলাল স্বৰ্গীয়াৰীৰ গীতেই কনকলাল স্বৰ্গীয়াৰীৰ মেছেজটোৱে বড়ো সমাজৰ মাজত বা অসমীয়া বা অন্যান্য ভাষিক
সমাজৰ বিশেষকৈ বড়োলেণ্ডত এনেকুৱা এটা সমস্যা আছে অসমৰ বেলেগত নহ'লেও আজি দীৰ্ঘদিন জৰ্জৰিত হৈ আছে বড়োলেণ্ড আৰু আজি বড়োলেণ্ড শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ ক্ষেত্ৰত অকল ৰাজনৈতিকভাৱে ইয়াত একতা আনিব নোৱাৰে সাংস্কৃতিকভাৱে আমি সমানে আগবাঢ়ি যাব লাগিব ইয়াত যিমানবিলাক আজি বড়ো ভাষাত সকলো মানুহ জাতিৰ মানুহ থাকে আমি বড়োলেণ্ডত বিভিন্ন জাতি ভাষা জনগোষ্ঠীৰ ধৰ্মীয় লোক আছে সেই হিচাপে সমন্বয় খুবেই দৰকাৰ আৰু এই সমন্বয়টো ৰাজনৈতিকভাৱে কৰিব নোৱাৰে বুলি আমি বাৰে বাৰে দোহাৰি আছো আৰু এই কাৰণে যে আমি সংগীত শিল্পীৰ মাজেদি বা সংগীতৰ মাজেৰে সাংস্কৃতিক কৰ্মৰ মাজেৰে আমি এখন সমাজৰ মানে ভাঙোনমুখী সমাজ এখন আমি গঢ়িব পাৰিম বুলি আমি বিশ্বাস কৰোঁ আৰু আজিৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকী আমি এটা সুবিধা লৈছো যে তেখেতে এই অজুহাততে বড়ো ৰাইজৰ মাজত আকৌ নতুনকৈ কনকলাল চৰকাৰে জনপ্ৰিয় হওক অসমীয়া সমাজৰ মাজত আকৌ কনকলাল চৰকাৰে যি উঠক আৰু সমন্বয়ৰ বাৰ্তা গোটেই গাঁৱে ভূঞে বিয়পি যাওক আমি এইটোৱে কামনা কৰিছো আজিৰ দিনটি